Pemirsa, Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas mendalang surat edaran SI Menak nomor sieliker war sekali teleslikur indik pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Besar Keagamaan pada masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 tanggal 7 Oktober war sekali teleslikur sejroning nambakin penglibakan kasus COVID-19. Munggu ring rilis dani Menteri Agama Mausang, kamedalangnyane pedoman Kementerian Agama wantah mata tujuan antuk nepasin turnes pengelola COVID-19, sanes pisanan ngicen rasa deg-deg tur aman majang krama, rikalaning mikelingin Maulud Nabi, Natal, miwah hari besar keagamaan lianan, ring masan pandemi COVID-19. Manut Yakut, pedoman penyelenggaraan kasusun sajeroning nyelahin kahanan wiadin status daerah mapaikatan ring pandemi COVID-19. Selanturnya nih majang daerah level kali miwah level siki pakeling hari besar keagamaan sidak laksanayang antuk tatap muka tur patut negepin pemargin protokol kesehatan. Majang daerah level 4 miwah level 3 pikeling hari besar keagamaan mangdek laksanayang virtual utawi daring. Para pewarta kekarya taler kauduhang nyagayang QR Code Peduli Lindungi. Raris pamilet saning rauhin taler mangde ngawigunayang aplikasi Peduli Lindungi ringgenah pangubaktian. Nenten kedadosang ngamargiang pawai utawi arak-arakan risa jeroning mikelingin pakeling hari besar keagamaan tur mangde nenten akeh nedunang krama. Bali Pos nguningayang.